هەڵبژاردنە ڕەفەراندومێدا دەنگی ئەرێ بسەرکەوت. عالی حقوقی لەگۆری وێ ئەنجامە 18 خاڵێن دەستوری تێگوهارتن و تورکیش سیستەمە پارلەمەنتەریە دەرباسێ سیستەمە سەرۆکاتیە دەبێ. نەها لە ڕۆژەوای تورکیە بە پێشەنگیا جایپێ دژی وێ ئەنجامێ چالاکی تێن دارخستن. جایپێ دبێژێ ئەو وێ ئەنجامێ ناس ناکن و دوێ ڕەفەراندوم بێ دووبارەکردن. هەدەپێژی دبێژێ دوێ لژنەیە هەڵبژاردنێ ڕەفەراندومێ بەتال بکە ناخوە حتای ئەو ئەنجام ئێ بگومانبار بێ قبولکردن. ئەنجامە هەڵبژاردنێدا دەنگێ نال پێش بوو لێ هەم بەشداریە دەنگدانێ هەم ژیش دەنگێن هەدەپێ کێماسی چێبووە هەروسا دەنگە ئەرێژی خویاتکە کول هەرێمێ زێدە بووە بە تایبەت لە 8 باشارن ئەرێ پێشکەتیە هەن عالی دەبێژن دەنگە ئەرێ دەستێ کوردان سەرکەتیە هەرسەرۆکە هەدەپە ئامەدە گولشەنۆزەر دژی وێ شیرۆوەیە دەردکەوە و حزرێ خۆ بەهاتی نێسمان دەنگە ئەرێ کوردا دەرنەکەت جیە کورد لێ پڕ بوون لێ دەرێ قۆڕوجیا بڕێخست مختارە تهدید کرد عسکری چقال در و هبون آنی خسوی داره سوریالی چقال هبون آنی کیملیک دامان بوان دا هجمارتن دا او کر وانرجی که وقت دنگ کردان نشان دا او نه دنگ کردا بون او دنگ işte عسکرا بون سوریالی بون مختارا کو تهدید کردن لسروان به سلاح لسر صندوق سکنین که ملت تبی اره دا اوانا دنگی کردان دنگی حیله. خانم گلشن دست نشان که کل گندان به زخت قورجی لشکر و مختاران دنگ اره زده درکتیه. لسر صندوقا که گل لگندا مختارا که توبلی که گوتن کس برانه سر صندوقا امی تبج دی بوان را امضا بکن و تب اره لیخستن. قورجیاتی سوسا. هنگ صندوقی کج گندا که جبوب که حیله بکن به هلیکوپترا برن جی یساقی. لآمده نزدیک 192,000 کس لهریم بگشتی ج 400,000 زیاده تر کس نچونه دنگدانه خانم گلشن دبیجه جبر قدخه اپراسیونان آدرس به هزاران کسان هاتیه گوهرتن و بلگه دنگدانشی جماران هاتیه شاندن. پریوان آدرسیوان دگش ببون، پریوان گوچبری دروا ببون، پریوان که آدرس آبون اما تیسا آدرس آن دناوی وان تنبون. يعني أوا هنا جي بلكي جي ببنا بلكي جماجي جوانجي تبكي قرت من نتشو بنجي سري يعني أما برنا تبكي لي بريوان إمكانه وان كتنا بنشو نتشو از مسامزت. دقیقاً شروعه انداته گوتن جبر خندق و باریکاتان دنگ اریر هرم زدکریه. خانم گلشن دبیجه لهن نافچه این خندق بو. ل 2 ساله ل همی باجارن کردان باریکات لشکر و پلیسان زدک و جیان سر کردان دنگ کرنه. هناك جيا هندك بو لوان حمي كردستاني كريه بارقات كو حمو كردستاني وكا كو مرف هر باجار اشغال كه وكا باجار دجمن بكو مرف اشغال كه حمي كرنا بارقات يعني كو ايرو جل جوي بارقات جهندك زيادتر حساس دبا چونكي برحاتي نكره هر جيانا خوب كه نكره هر تباخو نكره هر جيان جوانا زور بيه خديجه فارقين دنگ امريكا امد